Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kako ste mi danas? Nadam se da ste dobro. Danas govorimo o 3 veoma zanimljive vijesti kada su u pitanju BiH reprezentativci. Kerim Alajbegović je izgleda već našao novi klub. Potpisat ću ugovor do 2031. Po meni odličan izbor, znači brutalan izbor za Kerima Alajbegovića. Drugo, Zinedin Smajlović je jednom riječju objasnio gdje će igrati, za koga će igrati, dok je Nihat Mujakić blizu novog kluba u Turskoj. Krenimo redom. Najveća vijest danas stiže iz Italije. Tiče se jednog od najvećih talenata BiH fudbala, Kerima Alajbegovića. Prema informacijama uglednog italijanskog novinara Nikole Šire, predstavnici Atalante i agenti Kerima Alajbegovića održali su veoma uspješan sastanak, nakon kojeg je postignut načelni dogovor o saradnji do ljeta 2031. godine. To znači da je najveći dio posla između igrača i kluba praktično završen, a sada se čeka konačni dogovor između Atalante i Bayera iz Leverkusena oko visine obeštećenja. Atalanta je već poslala simboličnih 20 miliona, što ništa ne znači, bukvalno su htjeli da ispitaju teritoriju, da vide, znači to je naravno odbijeno, tako da ide sljedeća ponuda, ali Atalanta i Kerim i njegovi agenti su se sve dogovorili, tako da ostaje još formalnost i Kerim je, ako Bog da, novi igrač Atalante. Italijanski mediji navode da bi Atalanta za Alajbegovića mogla platiti oko 25 miliona eura uz bonuse, što bi bio jedan od najvećih transfera nekog mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine posljednjih godina. Interesantno je da interes za Kerima nije pokazala samo Atalanta, Roma, Milan i Napoli. Također su pratili njegov razvoj i željeli ga dovesti u redove i mnogi veći klubovi, to jest i ovi su veliki klubovi, ali iz drugih liga, i iz Premier lige i ostalih liga, tako da prema pisanju Corriere dello Sporta, klub iz Bergama bio je najbrži i najkonkretniji, zbog čega je trenutno prvi favorit za njegov potpis. Podsjetimo, Alajbegović je prethodnu sezonu proveo u Red Bull Salzburgu, nakon čega je Bayer Leverkusen otkupio njegov ugovor. Ipak, prema dostupnim informacijama, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine želi napraviti novi korak u karijeri i mnogo ga više privlači igranje u italijanskoj Serie A nego opstanak u Bundesligi. Atalanta posljednjih godina važi za klub koji izuzetno razvija mlade igrače. Brojni fudbaleri upravo su u Bergamu napravili veliki iskorak i kasnije ostvarili milionske transfere u najveće europske klubove. Zbog toga mnogi smatraju da bi upravo Atalanta mogla biti idealna sredina za Kerimov razvoj. Posebno zanimljiv detalj jeste činjenica da bi u slačionci imao jednog veoma važnog saigrača. Naravno, riječ je o Seadu Kolašincu, drugom kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine, čovjek koji ima veliki autoritet, čovjek koji je stvarno i veliki čovjek prije svega, tako da Kolašinac bi, vjerujte, dosta pomogao Alajbegoviću kada je u pitanju dolazak u Bergam, to jest u Atalantu. Iskusni reprezentativac Bosne i Hercegovine, član je Atalante od 2023. godine i sigurno bi pomogao Alajbegoviću pri adaptaciji na novu sredinu, italijanski fudbal i život u Bergamu. Imati reprezentativnog kolegu u ekipi često znači mnogo mladim igračima, posebno kada prvi put dolaze u novu ligu. Drugi razlog zbog kojeg se vjeruje da će transfer biti uspješno završen jeste odlična saradnja između Bayera Leverkusena i Atalante. Dva kluba su već poslovala tokom transfera. Sunova, koji je prvo stigao na posudbu u Bergamo, a zatim je Atalanta aktivirala otkup njegovog ugovora za više od 19 miliona eura. Upravo zbog tih dobrih odnosa mnogi smatraju da pregovori oko Alajbegovića neće predstavljati veliki problema. Ako se transfer realizuje, Bosna i Hercegovina dobit će još jednog reprezentativca u jednoj od 5 najjačih europskih liga, što bi svakako bila odlična vijest za selektora Sergija Barbareza. Naravno, već sam naglašavao, Atalanta stvarno veliki klub što se tiče mladih igrača. Također igraju jako dobar napadački fudbal, što bi Kerimu bukvalno značilo. Ljudi moji, toliko će se prilagoditi po mom mišljenju na tu igru Atalante, da je to najbolja, bukvalno ubjedljiva najbolja opcija. Jako mi je drago što je prešao u Atalantu, tako da idemo dalje, ljudi moji. Novo pojačanje Olimpijakosa, Zinedin Smajlović, potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine, čovjek koji je nastupao za sve mlađe selekcije Švedske, izazvao je ogromnu pažnju među navijačima Bosne i Hercegovine. Nakon potpisa za grčkog prvaka, Smajlović je razgovarao s navijačima i dijelio autograme. Tada mu jedan navijač Bosne i Hercegovine postavio pitanje koje već mjesecima zanima BiH javnost. Pitao ga je jednostavno: hoćeš li igrati za Bosnu i Hercegovinu? Odgovor je bio kratak, ali dovoljno jasan što se tiče Smajlovića, koji je odgovorio s osmijehom: pa gdje ću drugo? Ta rečenica vrlo brzo postala je hit na društvenim mrežama. Također je momak pitao: hoćeš igrati s našim Muharemovićem? On je rekao: hoću 100%. Brojni navijači podijelili su snimak i zaključili da je Smajlović jasno pokazao želju da u budućnosti obuče dres Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Smajlović je rođen u Švedskoj i prošao je sve mlađe selekcije te zemlje, uključujući U21 reprezentaciju. Međutim, još uvijek nije debitovao za seniorsku ekipu Švedske,
što znači da prema pravilima FIFA i dalje ima pravo promijeniti sportsko državljanstvo i nastupati za Bosnu i Hercegovinu. Njegov transfer u Olympiakos predstavlja veliki korak naprijed u karijeri. Nakon odličnih nastupa u norveškom Sandefjordu, grčki prvak odlučio investirati u mladog štopera koji bi ove sezone mogao dobiti priliku i u europskim takmičenjima. Ako nastavi s dobrim igrama, nema sumnje da će njegovo ime sve češće spominjati kada bude riječ o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, konačna odluka će biti na selektoru Sergiju Barbarezu i naravno na igraču, ali navijači već sada priželjkuju da Smajlović uskoro dobije poziv. Što se tiče Smajlovića, on je jedan od najtalentovanijih štopera svoje generacije, stvarno pokazuje velike stvari u Norveškoj ligi, bio je najbolji igrač lige, u Sandefjordu, kao vrlo mlad je prešao u italijanski Lecce, iz Švedske, gdje se nije nažalost naigrao, otišao je jako mlad u Italiju, ali eto ljudima, stvarno ima veliki potencijal i mislim da bi bio veliko pojačanje. Olympiakos ga je doveo, znamo da Olympiakos redovno igra ta evropska takmičenja, da imaju dobru ekipu, tako da to je to. Sada ljudi, treća tema, bosansko-hercegovački reprezentativac Nihad Mujakić vrlo vjerovatno će ovog ljeta promijeniti klub. Ako su prethodnih dana brojni mediji tvrdili da je njegov transfer u Karabag praktično završen, posljednje informacije iz Turske govore nešto sasvim drugo. Naime, turski mediji navode da je Mujakić veoma blizu potpisa za Erzurumspor, klub koji je izborio plasman u Superligu i aktivno radi na jačanju ekipe pred početak nove sezone. Mujakić je i dalje pod ugovorom Partizana, ali nije tajna da beogradski klub želi pronaći rješenje za njegov status. Mujakić ima ogromnu platu u Partizanu, Partizanu se bukvalno to ne isplati i nakon samo jedne odigrane sezone u Partizanu, Mujakić je sve ostale sezone što se tiče ugovora s Partizanom odradio na posudbama. BiH reprezentativac je prošle godine nastupao na posudbama Eyüpsporu i Gaziantep'u, ali nijedan od tih klubova nije iskoristio mogućnost da otkupi njegov ugovor. S druge strane, Erzurumspor je spreman platiti oko 400.000 eura kako bi doveo iskusnog štopera. Mujakić je u Partizan stigao iz Karagačua, transferu vrijednom oko 900.000 eura. Tokom karijere nosio je dresove Sarajeva, Splita, Ankaragačua, Partizana, Eyüpspora, Gaziantepa, za sebe već ima bogato međunarodno iskustvo. Sada da vidimo hoće li Erzurumspor uskoro biti službeno potvrđen. Biće zanimljivo pratiti razvoj svih ovih priča u narednim danima, naravno. Nedin Smajlović, kao što je rekao, sigurno nastup za Bosnu i Hercegovinu, hoće li postati tandem s Tarikom Muharemović, dvojički tandem u odbrani, znači ljudi moji stvarno imali bi dva jako dobra s velikim potencijalom, dva štopera, znači stvarno bili bi mir sigurno 15 godina na toj poziciji. Vidjet ćemo šta će biti, naravno, što se tiče Kerima Alajbegovića, mislim da će se jako dobro uklopiti tu 3-5-2 formaciju koju igra Atalanta, to je novi trener Mauricio Sarri. Mislim da je stvarno to vrh formacije što se tiče Alajbegovića i da će njegov potencijal tek da dođe do izražaja u Atalanti i da će da napravi ogromnu europsku karijeru i svjetsku karijeru, znači da će napraviti sljedeći milionski, znači bukvalno 100 milijuna ako Bog da će mu cijena skočiti. Vjerujem da hoće, znači Atalanta je po meni iskreno pravi klub za Kerima Alajbegovića. Vi pišite u komentarima šta vi mislite, da li je Kerim dobro odabrao. Ako vam se video svidio, obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal, uključite zvono kako ne biste propustili nove vijesti o reprezentaciji Bosne i Hercegovine i najvažnijim transferima naših fudbalera. Hvala vam na gledanju i vidimo se u narednom klipu. Ćao ljudi, pozdrav!